The chimpo so tu le ngai tu nan kut kanin tlai than ha thong ni kolathum Biangreithlep nil hei sari Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan than tu Zaanlei tiangi achang mi thong pang cheu khat ngai than ha usi Chinram kul matupi peng phaneng khwa chu khlichia ruanga in zale somsari rong an roki in a rok mi hi zatuaka somkwa pakwa rong ase chu chunga za a pakhat tluklong a himi za a pani hi aning pi in arok mi an si za a pariat luk hi rem ok atha mi an silotia damatupi times ni atial assessira kap ni nol ngai nak an lak nu in phaneng khwa zatuak somruk luk hi khwa a hlum mi an si Klichiani minung umnak le umlonak in zong adian di na in rock mi pol rem than nak dinga thirkhen le champheu ti bantuk an chambau ngai tia thai ase hi kong hepet la in phaneng khwa mi pakhat ni chun assessira kap ni matupi in phaneng khwa chung lu kho loading in lam an kham cha a lu chwa kho asilo ukroi nak zung rian tuan tu na le arok ral mi chajin la tu na long an lu chwa tar na atu tiang chu 18 ti rol konga kan boilo na in rock ral mi rem than nak ding thilri kan her champheu chana ro kham mu ka so kan chi na lo tham cha a kan rak man mi champheu kan khom na e kan chi na khichia aran I ro asur than suala chun kan chei ngai te lai tia achim ssc ra kap ni lu chu anak lam an kham di cha a khichia rialin azam mi na zong khwa a an lut khori lo matupi in chiti le chite ti ban tuk chan an du na zonga ssc ra kap ni gate an kham di cha a lu chu kho asilo tia damatupi times ni atial chinram kul tonjang pengcha a unicef ni bomnak apek mi 90 mm HDPE pipe chu mainil heruk jingleya mi firni an choi an fir afir tu chu an kol chu ama leo asitia tol chungmi hnani an chim mi firni an firmi ti pipe hi tonjang khwa mi hnani dinti an lak nak asi an tilak nak a umti lo ruanga harnak an tong tia thei ase tonjang pengin tuan vau ngei tu hnani chun tonjang peng tilak nak pipe afir tu phu hi kan khal chang ha e ramboi lewa ma pumpak myak nak ro a mi pi thilri afir tu na hi ram thattika munma tha pek an site lai lo tia rawrin an pek na tia zalen media ni atial makha thlichia ruanga hartong mi myama mi singret rong chu rian rangin bom an her tia World Food Program WFP ni nizan mainil heruka an langtar Bangladesh razam khema a ummi minung singkwa le thongsom rukleng chu thlichia ruanga harnak ngan pi an tong chu ma tia WFP ni chun an langtar yakhain ramkul sitwe khopia a ummi World Food Program zung le bomnak thilri an chia nak zung na zong thlichia ni a sho di tia thai ase makha thlichia ni a sho mi chajin la tu na ni mainil heruk tiang an khom suat ninga yakhain ramkul chinramkul ayawadi ramthen magwe ramthen le sakai ramthen talin Myanmaram chunga khichia ruanga hin minung zali leng an thi tia an langtar pakuram then nyong le pin pengkoma assessura kap na chu ralam sialin an lu ruanga ni hi chunga tol chungmi thongriat leng ral rialin an jam tia KNU Central ni mainil heruka chathan an chua brigade pathumnak munram mu peng chunga mainil heli in assessura kap le KNLA tangti phukar ka daunak achua ke tol chungmi thongriat leng chu ral rialin an jam tia KNU ni chun an langtar assessura kap ni nol ngai nak an lak nu in KNU munrama a ummi tol chungmi singli leng chu rarialin anjam changtia RFA ni atial Karen National Union KNU munram mudro pengkoma maini khat in nilhenga tiang ka daunak achuaki thlacheu chunga ka daunak voisom ruk pathum achuak tia KNU ni nizan maini leiruka an than zarni chung ka daunaka assessura kap kularuk an thi e paral hliamha anpu athimi na laka ralboin ha zong ani tel tia KNU ni an than kadau naka KNU le in ra kap panhi ni nunnak an peki paruk hliamha anpu ve chupina assessura kap na riam nam je mazazong an lak tia thai ase adwan chia mainin hi liao zonga assessura kap kutang border guard force BGF sakhan chu KNU ni an lu no I an ka na battalion commander pakhatalin assessura kap paruk an thi tia thai ase chukadau naka chun battalion commander pakhatalin assessura kap paruk an thi tia thai ase Karani ramkul bolakhe peng salung khwa chu assessura kap ni vanlong in bom athak ruanga
kumhlei sari tluk ngak chia pakhat anun nak aliam tia bolakhe PDF in tronvo ngei tu pakhat ni achim nihin mei ni hlei sari zinglei suimilam pali ronga SSC Raka fighter ni bom chu athaki kumhlei sari nu pakhat anun nak aliam pina minung pali hliam anpu i sikhan panhi le in paruk an rok tia thai ase bolakhe pengkom khote a SSC Raka ni walong in bom athak ton cha a mipi ni vanralin irun ven kan her tia bolakhe PDF in tronvo ngei tu ni chun achim insing thong ina thong atlami pa zathum somthum le nu zanhi somthum panga chu pakuram then thayawadi thong ina thial an si tia thong in he nei niamin a ummi si ni pakhat ni achim thong tlami zanga somruk panga chunga ramkhel thong tla zong anitel na in zaizatda an si ti chu kan halo section zanga panga subsection A in thong atlami ngak chiale puake na khesin thong atlami na zong anitel tia si ni pakhat ni chun achim atu bantukin thongtla anthial mi na ruang chu insin thong ina thongtla antam tuk ruanga asi tia sini pani chun achim chap ramkhel thongtla hlunphu in chungtel thun chi ni chun thongtla anthial mi na hi thongtla na chung khar theitar nak antu amhasan ha ding asi tia thong in nol ngei tu na chu amo chet na ramkhel thongtla zo khen tu AAPP ni chajin akhom suat ninga SSC ni nol ngei nak anlak nu in mei ni lhei ruk thong hi kola thum tianga minung thongkul le thong hi zathum hlei sari tlai an si changi chu chunga minung thong hlei riat le panga hren an si tia an langtar tutan kan Thawngchimnak chu ma vial hin kan dong tar ri lai the chim post thazang akan pe tu nandilak chunga kanilom kan YouTube channel the chim post TV channel hi subscribe akan tu apyak dingin kanin som na